نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bang sila tip-tip. Si Ustad ba? Dilaw? Game ko yung patut. Turo ore nato. Ore ko si Doruhan di. Ganda pa yung tinuruan kaab, himumungan, katawamuhan kaab pa isip. Sa mabuhay, ako po, sa kaano, Kanang yun rawati. Boy, pre. ganiya ilmu, Binas ka kani. ganiya pa yung tinuruan sa miyan, fibra, yan ang ganyan pag-iabo. Paten na ako painte si Jamiatul Imam. Uska ako si Ruas painte. Paten na ako si Ruas. Magkiha, Rijiki, Halal, Ganda painte. Panuporta, Ganda pangipat, yan ay may kapamilyahan. Na insyaAllah, itigilay sali dubong sa pamantang Allah subhanahu wa ta'ala iyan at siya bigdaan lay pangpahintesala niyati pangsala niyati sumawanin magpapawaro niyati insyaallah magpanuntungan pinigimon turungan kam Allah subhanahu wa ta'ala pangalak turungan sa Allah subhanahu wa ta'ala pangalak. Wasbillahi gaya niya bang ilmu kaniya kapangungkaan sumubuan ng ilang pagpaisip na pangrung kunay kaam ganta yene dilempok ko ito nilay bisan ni samiyaan maalumat magbalik-balik daran takalit di gemon na kaunihan janiya painte makalupane kauhajaniya ka makaisip ni nado painte taisip balik kaya mapain Allah subhanahu wa ta'ala wadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin maisip ni Muhammad sige ben natin pagpaisipin makamumpaat sa ini siya magsabuno. Na ito ang bilang ito magpaisip. May pong tinai. Benal kita ini kemon. Kahaba ellew. Nang bahayang kita. Milime pa ito magbalik-balik dalam da ellew. Duk si tiap-tiap rakaat ang bansang bahayang timiyaan masa kita ini suratul Fatihah. Suratul Fatihah inalenan Fatihah pagiyang pangalukang Qur'anin. Itak na surah del Qur'an. Duk inalenan wede umul kitab. Ina kasurah-surahan del Qur'an pagiyang kemon surah del Qur'anin mulai hak suratul Fatihah. Duk inalenan wede
sab'ul matani duk inalinan we de Qur'anul Azim serta hek kasamian de kalin-alinan de inalinan we de Syafi pegewe in suratul Fatihah ini ne makadari hinang ke tampal makadari hinang ke tawal tawak kajian inalinan we de al-Waqiyah pege surah ini Fatihah ini ne maka pelihara kita maka bembelan kita aman kemo kemudaratan na elewinin suleyan teko ganta kole-kole pinayaman bang ini makna suratul Fatihah tag na ayat ang suratul Fatihah fa inni alhamdulillahi rabbil alamin pagsanglitin pagpujihin tartanto si Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala yene magpalihara yene magrijiki yene magpakello magpaniya si kemo yene makhluqan ko dalam dunya takitete ini sampai siluas dunya kemo yene makhluqan pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin sifat Allah subhanahu wa ta'ala na payamante ko ine ta istifatte ang bantag na ayat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin payamante ro pangatiante ine maksud alhamdulillah rabbil alamin ine maksud bisalat miyaan pinagbalik-balik ko ito mimpito di alam daelew ini suratul Fatihah alhamdulillah rabbil alamin pagsanglitin pagpujihin si Allah subhanahu wa ta'ala yene magpalihara yene magpapanjari si kemon alam si kemon dunya si kemon ini makhluqat ini maksudnya way balik-balik tayo sa miyaan way din at pinalik-balik wa Allah subhanahu wa ta'ala magkurang maglabing may ipon Allah subhanahu wa ta'ala man may sababan pangandakan kita yene mas sa suratul Fatihah bibito del dael painte si salawat alwajiba si kemon me sambahayang pinapako si kita iliin pamaesema na Allah subhanahu wa ta'ala kita dinak kita magsyukur dinak kita ngesem dinak kita muji si Allah subhanahu wa ta'ala pagi kemon takitete ini sampai kinahobarante sampai kinakante kemon iwen rijik aman Allah subhanahu wa ta'ala gawen niya bangga pa jadi Allah subhanahu wa ta'ala na patut sabi inisip-isip kaba kita magpain alhamdulillah rabbil alamin sabi isipte ine may kemon rijik kemon ni'mat panggung Allah subhanahu wa ta'ala sikte alhamdulillah rabbil alamin magsyukur kita sa Allah subhanahu wa ta'ala dong pagsukuri dumain pa inadya si behe kuhanin ang padaling pangatayan hakbehe ni hakkahinangtin subay kemon kakahinangtin si Allah subhanahu wa ta'ala subay kemon kakahinangtin patuhod si sar Allah subhanahu wa ta'ala ini magpapadari kita ini mga ni'matan kita subay patuhod kemon si Allah subhanahu wa ta'ala si ginabayan Allah subhanahu wa ta'ala si agam Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman ini sangat maasih maasih si kemon pinapanjarini si kemon makhlukat pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala si kemon takanyawa Allah subhanahu wa ta'ala ni asik binatang ni manuk-manuk ni muslim ni kufar ni kemon yun umasik dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala umasik dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sebab buhay nabuha kafir nulang si Allah subhanahu wa ta'ala gapatut sidakan Allah subhanahu wa ta'ala subuhan
masih dicucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dibinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dibinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim yene mahase sibe bangsa mukmin. Kaase Allah Subhanahu wa taala sibe bangsa mukmin, wa kana bil mu'minina rahima. Kaase ide lulai Ar-Rahman tertentu isi bulan dunia. Ase Allah Subhanahu wa taala isi bulan dunia ngalang ke makhlukat. Semua buanin Ar-Rahim. Ase Allah Subhanahu wa taala yene si painte bino makna Ar-Rahim lay tertentu isi mukmin, isi bangsa mukmin tu isi bulan dunia duk labi-labinin si lew akhirat bagi sine yene talangkum rahmat Allah Subhanahu wa taala lew akhirat ini mesir bangsa mukmin, ini mesir makagat si Allah Subhanahu wa taala. Nah si sebab ien patut subsidi isepte bang ini yene makna bino ayat ini, ayat si kedua ini Ar-Rahmanir Rahim. Malasa si kemon pinapanjarine si kemon makhlukat duk malasa tertentu nia kalasane tertentu si yene bangsa mukmin. Meipun Allah Subhanahu wa taala kemon kita magkasa, kemon kita makahinang pardusehan kabayaan terukay kabayaan tayo karal Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilin bayi Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kemon bangsa manusia magkasa masih sebagai makahinang kasaan sumubuanin sine taman hab aman siye at-tawwabun ini mi'a bang makahinang kasaan magtaubat si Allah Subhanahu wa taala. Na patut sebesepte kaba kasabut ayat mi'an tabassat ayat mi'an patut sebesepte rahmat Allah Subhanahu wa taala. Duk subay kita gay jumo magtaubat si Allah Subhanahu wa taala. Pagyawahi Allah Subhanahu wa taala sangat masih sedikit. Subay kita gay jumo da kita magpain hekkan manabal pardusihan kun. Gele ku ampun Allah Subhanahu wa taala. Aane kunarka ambat ne gay kita menjadi magpain sayin. Pagye Allah Subhanahu wa taala sangat malasa sangat makasih sikite gay baya otte paniya man anarka. Na iliin aman ayat miyaan subay nyedok kita kawasan bisa kita makahinang pardusehan subay kita masih moleh hadarat moleh Allah Subhanahu wa taala magtaubat Allah Subhanahu wa taala pagi ini Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim sangat malasa sikite. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. O Muhammad bang kau tileu me pun anni pasalan aku bang ini kalan Allah Subhanahu wa taala bang saingge bang ampun Allah Subhanahu wa taala bang saingge kasih Allah Subhanahu wa taala fa inni qarib na fa inun sisiye magaka kau siye Allah Subhanahu wa taala tapi malasa naima sini magtaubat sini magpaafus si Allah Subhanahu wa taala. Wa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Taima'ku yene me doa sini magdoa. Sini magukampunan si Allah Subhanahu wa taala sa ini pardusihanne. Apabila magtaubat sampurna pagtaubat taima Allah Subhanahu wa taala. Painte ayat kaduni. Malik yaumiddin. Ininen si katelu si keempat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tengatakan painte alhamdulillahirabbil alamin rabbul alamin arrahman arrahim malik yaumiddin. Yene mengamili
mangantanan yene elleu pagpapole kemon pinapanjari kemon manusia yene elleu kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mangamilikan mangantanan yene elleu kiamati. Na ini risalah min ayat mi'an. Ini istifada seperti itu teman ayat mi'an. Suwe pilmi SBSM ini elo kiamat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemo kita ini pinapole wa Allah subhanahu wa ta'ala madaratne. Bayak kita bayak. Du kemo kita ini binista kakahinangten. Sine-sine kakahinang hap. Nak karunia pemulihan ni kakahinang ni pangisi kinahabaran demikian ni bangsa kakahinang hap saya bisa mulai hap kinahabaran ni nangkan supaya sebesepte supaya kita makinang hap supaya pilmi bista-bistate may kakahinang tin bang piyene may ibadat pagpusante sa nguti bang piyene me pangarta ta gastute si pagibadat silahan Allah subhanahu wa ta'ala bista-bistate bang piye me pangarta tausal si kalaatan si pagmasiat si Allah subhanahu wa ta'ala bista-bistate bang piye umulte palabay kapaintin sabuti Allah subhanahu wa ta'ala la isim paulan ini bigewai malik yaumiddin Allah subhanahu wa ta'ala mangamilik yene elleu papabolein yene elleu qiyamatin bubus kita diistakemo kahinangtin wa may ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara kemo kahinangtin ni Allah subhanahu wa ta'ala hajariki gaania ilepas gaania tinapukan pinakite sikite pinagua si kite, ubus kite, kinumbasan, depende si kakinang tinian. Bangham, alhamdulillah, maparuntungan kita na manglaad. Waliyad billah, na paniyak kita mamisi. Niya apa hindi magkalugian. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu. Si kau Allah subhanahu wa ta'ala o Tuhan kami penubuhan kami Iyaka na'bud kau penubuhan kami may pun Allah subhanahu wa ta'ala payaman bisara ininin Iyaka na'bud bisara mimpito kaba ellew balik-balik te sinabut si panambayang te Iyaka na'bud o Tuhan kami kau penubuhan kami ini sempurna ke pag ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala ini ikhlas ke pag ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala ini makita ng bahaya karena sini makita muase karena sini makita magsadaka ini karena Allah subhanahu wa ta'ala duke ubus ke magbaik iyaka na'bud o Tuhan kami kau penubuhan kami ubus magsadaka kayo para pagitigtino nang bahayan kayo para pinain amian sa bahayang gaib itu Allah subhanahu wa ta'ala kaya manjari magpain mimpito di alam dahilaw iyaka na'bud kau penubuhan kami no Allah ubus ibadat nun pagpakikitin mo ibadat nun pagpasikat no hadya kaya manjari tukesepte pasalan na ibadahin pa dumain niya sa bahayang dumain niya pagpuwase Tinarifan wa Ibn Taymiyah ini masalah ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah kemo may hinangham pangandakan ng Allah subhanahu wa ta'ala sali do tabok sali do tampal basta inalenan hinangham si Sara Allah subhanahu wa ta'ala iwin paasik si ibadah nabang pahapte pagniyatin bangat ipahapte pagniyatin sampai paibiyente sa wete sampai pasalam-salam no
pakai doa nu pahala. Sampai pamisano kanunod si Rabu pag tinaino. Maasing hati siya kala. Na bukite makaedaw kahapan. Bukemon kita puibates mencari ibadah supaya pasempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepanasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ito kambing ke bus. Ini nih si kedua. Iyyaka nasta'in. Si kau pamakuan kami tabangin o Allah. Kau pamakuan kami tabangin kani ni sa dili. Bagi Allah Subhanahu wa taala makagaisi. Allah Subhanahu wa taala namanan mabasag kawasinin. Bangnia kabayan Allah Subhanahu wa taala. Umatag bangnia kay kabayan Allah Subhanahu wa taala. Kay umatag nangkan supaya Allah Subhanahu wa taala pamakuan tabangin kay Allah Subhanahu wa taala. Dake magpain. Weka uyuan makagees pagke karunya sakit-sakino ko ito. Basag pamaranan nun. Makagees kayo. Nahirang ibadat. Inainip. Oras kawayaan. Makagees kayo. Nang bahayang. Inainip oras kawayaan. Daa. Ikaw ay. Hek kami haa. Hek kami haa. Baya maghinang ibadat. Baya maghinang hap. Sumagwa kasi katangkikan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasi inulungan tabang ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Hek kami adayahan. Gay pag inere mang may sindatos pilak, 200 pilak. 10 rial, 20 rial, gay pag inere ganiya. Ganiya pamayam de si painte sinyan sumagwa ni. Gasi kinaufikan. Gasi inulungan ng Allah Subhanahu wa ta'ala kabasag magsadakar di sinyan. Naangkan yene tabangin salido pagbunyate salido akhirate subay dinapo ng Allah Subhanahu wa ta'ala kay kami abay magtrabaho sumagwa rin kasi tinabangan ng Allah Subhanahu wa ta'ala kasi lumaos sa pagtrabawan may isahaban din ng Allah Subhanahu wa ta'ala kaniandin mag-istiana siya, mako si tawang si Allah Subhanahu wa ta'ala sampai si paghatol si nirasbe, mako si tawang si Allah Subhanahu wa ta'ala. Bigay ay, ikabasag yakin din, ikabasag, yene, pag-iman din, bangkite, gay urungan Allah Subhanahu wa ta'ala kawasan. Bang-alaan Allah Subhanahu wa ta'ala, aman kiti kabasagin, gay kite, makagees bisa. Ngatol si nilaste, gay kite makagees, bisan matengge tangante pang ginala Allah Subhanahu wa ta'ala matin kabasag na ang katsibig de mako kabasag mako tawang Allah Subhanahu wa ta'ala si pagnyante ni si pag-akhirat ihdina as-siratal mustaqim ini si katello dua pakuti ng Allah Subhanahu wa ta'ala si kaisa painte iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim ini ne tagna dua tagna pakuti si Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ayat painte dua inaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in balayin madah balayin pagpuji si Allah Subhanahu wa ta'ala balayin pamaku taufik pamaku kabasa kaman Allah Subhanahu wa ta'ala ihdina as-siratal mustaqim maku kite si Allah Subhanahu wa ta'ala pagpaisa kite toanne pabentelne si yene lalan pabenteli yene agama ini ini agama Islam ini agama ganiya agama tinaima Allah Subhanahu wa ta'ala sadili aman agama ini wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ini agama ganiya tinaima wa Allah Subhanahu wa ta'ala sadili aman ini agama Islam
namako kita man Allah subhanahu wa ta'ala hidayat bang paisab kita patulus ne bang paisab kita pateteg ne si agama ininin bagaimana mengikut Allah subhanahu wa ta'ala tek kami mas talim kok na naman kita mas tawa man kita sumagawa niya gasi pinatullos ni Allah subhanahu wa ta'ala si agama ininin. Ini agama ng buwa-buwa tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala ini agama Islam. Gasi pinatullos si Allah subhanahu wa ta'ala. Gasi tinuan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita tinuan wa Allah subhanahu wa ta'ala hindi pagsukurat din. Walillahi alhamd. Ihdinas siratal mustaqim. Tunganon kami, yan lalan mabenteli. Bigito kita si Allah subhanahu wa ta'ala yan lalan mabenteli ini agama ininin. Dugbang pa isap kita patetik Allah subhanahu wa ta'ala si agama ininin. May yahdihillahu fala mudilla lahu. May yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Sine-sine hidayatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ga ada niya makalipas iye. Dug sine-sine isab ilepas Allah subhanahu wa ta'ala. Ga ada niya makapagulus iye. Nahangkan ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Subay pilmi lesa-lesate kawa-kawa kita magpain si sambahayante ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan kami, patulusong kami, patategom kami si agama ininin. Bagawa imikon Allah subhanahu wa ta'ala. Karuisab kita temea mas labi tawa man kita. Mas labi hapang ibarat din naman kita. Mas labi panghadire si agamay naman kita sumagawa din. Gasi pinatete. Wallahu subhanahu wa ta'ala si agama ininin. Taawon si kinahapusan si hinapusan paumulande paluwas si aman agama atawa kan kinamanhaman nawere agamay serta mati ni sila ismiyaan naiin miha magkarugian bangpay sa kita patala malampas Allah subhanahu wa ta'ala amanin siratal ladina an'amta alaihim yenilalan درونgan Allah subhanahu wa ta'ala nikmat minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin aman mereka nabi-nabihan mereka rasul-rasulan mereka sahabatan mereka ulamaan painte magmataliw si Allah subhanahu wa ta'ala ili pinaputin magpaisap kita Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala silalandiin serta patetek Allah subhanahu wa ta'ala silalandiin ghairil maghdubi alaihim waladdallin dumay niene melalan siye kinastelan pinapurkan Allah subhanahu wa ta'ala sine mea pinapurkan Allah subhanahu wa ta'ala mein yene me siye makahati ilmu makahati agama makahati bagine hinaram Allah subhanahu wa ta'ala dugbang ine hinalal Allah subhanahu wa ta'ala sumugwan dilanggal were wene mesie yene me bangsa Yahud kani ande taga ilmu katau ande agamahin sumugwanin ga binen begane ere ga dinumut were na sie mea kinastelan pinapurkan Allah subhanahu wa ta'ala waladdallin dumay dusab yene me lalan sie mea lepas yene mea kana ilmune yene mea maghinang hadja matuk-matuk hadja bang nang bahayang si anu nak mato sa nang bahayang bang kay nang bahayang bang magsadaka dan buah ahim mato magsadaka bang gai sa iyan miaa abdallun miaa lepas ko ini mesi ini me nasara ini me paite manumba si sahin bagi kay ka naman siya numba matuk-matuk bang tilaw no sine sinumbaren bang Allah subhanahu wa ta'ala ke bang si Isa ke bang si Maryam ke kita sabut ni bang kita panampungin na kita magpatalingon kita aman mihai si Allah subhanahu wa ta'ala mikipatala kita si Allah subhanahu wa ta'ala aman mihaa makahati sara sa mga ni mempe magpatalingon sa kita aman mihaa yene matuk-matuk hadja gaaniya ihtimam de gaaniya pagnisisitari si agama gay pinahal gawere gay hinalga nere agamahin
inalgaan din dunya Kinuman. matuk-matuk aja si ini nang ini me pag nang Quran din isa bininang din na magpatalimon kita si Allah subhanahu wa ta'ala akan maigin kini mo magkapataha bagi ubus din sa bihin ba ite suwali bang nialai me sala atau kan pasulang si agama pasulang si sara Allah subhanahu wa ta'ala atau kan may tabisa sala na kaam sa matawali bagi ako tu makaadli na siya atau kan ngaji na siya sa mabuan ko siya pulang pe mako kamaaban si kaam mako kamaaban naman kaam kemon sarta magpaakot sa Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin astaghfiruhu wa atubu ilayh. Waalaikumsalam.